Khubor pi baro nagadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor NIAM kajela jong katayo baar jong banai Nailar arjar arpulai. Kimat bakongsan hakani katayo baladep kilong. Yat peace rally ki pat Catholic Malkandeng. Bat smai bat raikut katsan mut kitay kinsai hakaseng reunion FMA. Bat mintang in pash ki Khubor bakam banya. Ka peace rally bala pelong da ka Parish Pastoral Council PPC bala shimbentari ki pat reunion ki khana school ka St Francis Secondary School, St Dominic High Secondary School Malkandeng, jong ka Immaculate Conception Parish Malkandeng, hapo ka jingalam Reverend Father Henry Warba Parish Priest, bat uma Stalbinus Dakar Secretary ka PPC, haka khat artarik banai Nailar arjar arpulai, haka por kandash deng min step. Hakani ka peace rally na lor ki khana school laya shimenta shong shit ru de ki pat reunget ka Parish Malkandeng. Lazdang ye ka peace rally na shnong madan kinsao Malkandeng hakamat ka statue jong ka Maria bala ay nam ka nongyada jong ka Parish bat ye ki pat ba shnong madan kinsao Malkandeng hapo ka jingalam ubabu Nicodemus Suchiang head catechist da ka jing dwai sedang. Bot sa ka jingkren wahe shnong madan kinsao Malkandeng umadani Bosco shadap. Labeteng ye kajing rally ka bajai-jai sya parish compound harungkat ka background music ban beteng ye kajing dwai na ka benta kajing temu bapher kamtam na ka benta kajing suk ha ka jala Manipur. Endalapoy ha parish compound labeteng da kajing dwai bat jing dwai ha min sim bakot balayalam do head catechist ringkat kaput katem na ka choir balayalam do babu Yohanes Shilla choir master ka parish. Lapuli ye ka katin ublay na ka gospel Matthias kalanong baskan kadukhat iway ha dukhat ar. Daw ba rang dap kupar Peter Kongtha kabakren halor kajing suk. Lapin bot de kajing dwai na kabenta kajing temu bapher kumni harum. Kajing dwai beningkong da ka kong Fatima Shadap na kabenta ka Sorkar Manipur. Kajing dwai baar na ba Jonatas Suchiang na kabenta ka Sorkar India. Kajing dwai balai nagakong pediang jing shai hun dekhar na kabenta ki kinthay khanna ka Manipur ki basha banben batsha le bijat. Kajing dwai basaw na uma Carmel sayo na kabenta ki petwer ki bamdon ying don sem ki beladu ya laki kmi ki kpa bat ya laki khun ki ba e jungki. Kajing dwai kabasan na ka Reverend Sister Gemma Pillay FMA na kabenta ka State Meghalaya ka District Elaka Parish Malkandeng. Kajing dwai ka Bahinriw na uma Stalbinus Dakar na kabenta ki minsim ki balaklat no. Kajing dwai bat jingkerku layo na Reverend Father Henry Warba Parish Priest. Lalum ye kajing no sinyang na kabenta ki patba ka Manipur bat ye ka vote of thanks la ay do uma Stalbinus Dakar. Pagpapalik ng Israel, higit-higit magkain mo ang tini. Pagpapalik ng taong aplang berat babhay. Paghaban kaway kalang berat kalajah, may kalay maghilo, higit-higit babon, maglikwahan kita. Kinatang higit-higit kita, ibanggan kita donsen, ibalasak kumang, hagajing bambanse, kinadunod iki baro. Rabi ini dengan diklimat berkuasa me, membendon kan bagi, mensunrani ki, menjadi ki, menyalam ki, sebagai baru bahas kesini macam ki. Rabi ini berkuasa me dengan diklimat, kembali kekian laong, kiti berkelai banyak ki kamrau banyak berduai. Rabi berkuasa me. Berpasyaw halor coba di beliau, bukan kenal di bagi Arab lagu bentang pun di beliau,
bersam citom bersam cine cine jongki ibaraduk yang ketiga berlain buat jongki kan kena lo jongki untuk syariki kira yang disusah sesuai yang kedua tempat jongki yang dicungkit citom berbagi yang kedua ada cincin jongki berapa ini tolong masyarakat ini tidak jongki kak sebagai kena penjalan ini sekian baru dijumpa. Kena camping sup, kena camping bahan ada cincin. Kena yo yang kawan besar, kena yo yang cakap tiap cakap dan, bak kena yo yang dijumpa kamu jauhi. Berapa ekor penduduk cincin bani, yang kembali diberiu. Yang berkait pada kamai bahwa takung hukum berjumpa. Penrat kilong diberiu. Ibadah syak lain, ibadah syak jenjang dan cincin jauhi. Oh, ibadah hikai ini lepas tu ini macam ni. So itu cincin jenjang. Waktu tahun lengkap bagi, ada cincin jauhi. Karena syak kalau juga cincin jauhi, kawan bersih. Terus macam ni. Lakukan kemarau pada sesudah habis benar dan boleh dikos. Abang Jisu layoi kibaikan, ulakiu syurung, pada lesong hantar. Isanran jamu layalum saudong yau. Dewas nadi pandikai yaki. Ijitu. Ai kelong kelong halo kita khar kuyau halo kisim kasuri halo kecingri halo kindau baro bat halo kinja baro halo kindau dai kipin melai har kun brio ya kapai singa kastong banok si banok kendrat berkebor ikhtiar halo kitau he hala jiwa jibulu benam syu manu pakam kau bor tadi kini no ya kini kamang tepi dengan air tang halong kumbrio ka ho pahai bagai kor licat habar kau Islam sai kini di pahar kerodon ha kolom brio kini sentur sume kibang idei tak kita ya aksom ya kini bor bagi buat bagi lesen ya be bagi buat ha tapi yang lebih proses
Maksud sama kita salam. Niosnya untuk yang dikai video, nah kita kembali jadi tapi memang play pasal high yang disebutkan mensyak yang masniu hakkat ini. Jadi niosnya untuk sam dekat besar. Henry ko play try kita niosnya untuk ikut kesinam kesinam Jadi pagi ini Nailar Manipur hai kita. Bayar ini kesenjur ini kemudian jadi maaf ini pun jadi batu air hati. Kalau kita air sebagai sesuatu yang dikai Kristus halong. Jadi biasa anak mengahu utara sesuatu sih semua mana kita selesai. Kalau dia siap pasal itu yang sesuatu bahkan Mentah lei try kenal kami dihubun kami yang macam cumi pati ni kepat ya kene baru hal kita ni Kristus pun cumi try ben pasal lengkap tapi hai jangan gawe jangan sibuk way play jangan jangan Amen. Paul pun masih buku baik orang hati orang jujur dalam orang semua commemorating the Independence Day. In a few days from now, let this Independence Day be a real independence for each and every human being living within India. As of freedom, my Father, let my country awake. Lord Jesus, we ask you to awaken our country, both in mind, spirit, body, and soul. Culture, religion, traditions, dear Lord, inspire each one to respect one another, in spite of differences in our traditions, in our culture, in our languages, in our religion, in our color. In everything we are different from one another because something that's unique, but we ask you, dear Lord. Apa
Haka South Rik Nailar Khatsan Ngut ki sister kaseng reunion jong ki sisters Udon Bosco balajer kerteng Filia Maria Auxilium FME kilashim ye kajing smai bakhat du banne Shi Jing Im kum kir khot jong kani kaseng Hasin Dominic Savio Church Maulai haka Porsche posting min step Lapin mintai kamas bakhoi de Most Reverend Archbishop ka Shillong Victor Lingdo Didi haka jing don ringkat Most Reverend Bishop Wilbert Marwen nakajalan NIAM Nongston Reverend Father Paul Alfredo Lingkot, Silesian Provincial Shillong Province, but kiwe kilingdo ki sister, but kibahayang asem jong ki sister, kila saki ya kini kijingle NIAM bekentang, but kaba isyong kun syong blay. Kini ki sister ki bala shim ya kijing smai khatdu, ki THUP ya sister Dingdo Sandra Mary, sister Ringshond Mary Hun, sister Karkungor Risalin, sister Sangma M. Lepchi, sister Latam Alfonso, sister Shadap Handaka, Sister Linkoy Idealan, Sister Sua Diamond, Sister Marak CH May Itha, Sister Thongni Eiffel Mary, Sister Marak S. Clara, Sister Warba Rishalin, Sister Marwen Hunda Mary, Sister Wariri Mariada Shisha, but Sister Pangchopi Roslina. In their journey forward as they strive to live with greater commitment and authenticity the gift of their Salesian vocation. The sisters hail from the 13 parishes of 5 dioceses of Northeast India. Sister Risalin Khubor from Mopat Parish, Sister Rishalin Warba from Watkor Parish, Sister Marihan Rinshon from Umdan Parish, Sister Ariana McCoy, Sister Maria Shishawatri, and Sister Sandra Mary Dingdo from Maulai Parish, belonging to the Archdiocese of Shillong. Sister Let us pray. All things, peace of Satan. We pray for the fun of our life. We pray for the bed. Father, we have sinned. The power of the Holy Spirit to follow you speak in all in this church. To your love, I visit the Beatitudes of in communion, proclaiming rightly, according to the gospel, and I have written this, and I am signing it because forever to the Christ. According to your word, I shall find life. Charity of poverty, Muslim, creature of the love of the Almighty God, the Father, and the Holy Spirit. Badda kini ki Khubor ngila poi shak bakut jang kini ka THUP Khubor ngi ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kot phin klan bat ngi karpat ye phi bala dadon ki Khubor baja ha ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ne pen tip shangi hau te number badon ha ka screen jong phi khnang bengin dang la ban pen mi man ka tayaw ye ki Khubor niam ka jala khuble shipon ublei unkur khu ye phi